عجبك شايف تليفوني جاب شاشه بسببكم اهو جاب شاشه بسبب انا. طب وانا مالي انا؟ طب ما انا قاعد في حالي اهو. انا اللي جبت له شاشه؟ قعدت عليه كسرته ولا عملت ايه؟ انت كنت وعدني السنه اللي فاتت ان انت هتجيب لي تليفون. السنه اللي فاتت؟ ايوه الوعد خلاص. ما خلاص ما احنا بقالك كتير. تليفون ايه اللي انت هنجيبه دلوقتي؟ انت في حاجه في دماغك؟ انا مش عايزه نصلحها ونخلص. لا انا عايزه حاجه بسيطه بس. ايه حاجه بسيطه ايه يعني؟ عايزه 15 برو ماكس. ايه عايزه ايه؟ ال 14 برو ماكس. ايه 13 برو ماكس. 13 17 17 19 ده انت تين ليله تين على نوكيا ابو زراير. طيب نوكيا ابو زراير. انت اخرك معايا هصلح لك الشاشه دي تاني مره اصلحه. انا اول عن اخر في الدنيا دي كلها امتلك 10000 جنيه. هيعملوا ايه؟ يا عم ده انا كنت ده حياتي كنت بفكر في مشروع بال 10000 جنيه دول. انا اخري معاك ينزل اصلح الشاشه. عاجبك مش عاجبك براحتك.